Kubor to Plie meeting. Uma silbun suklain haga arpolai trik leber ulepen her kalama kum kadak kejumplay ke annual sports meet ke balai po ar jong kesin Dominic High Secondary School Mawkyndeng West Genti Hills haga jingdon rengkat lang usar Dester Nongsten Police Am Branch. Lasdang yakani ke jingele kai sports ke ba arsngi daki kentin pinyang singabha da Father Richard Rapthap principal jong ke school. Hadin baladep ban penher ya kalama larwai ke school anthem but kadonro ke jinge kop march pass daki house beper ya ka syarak jong ke jingele kai sports latbe da ik serpalin latong but ya ke jing smile la yalam da captain jong ke school. Ki khna class 12 ke lepen bernya ya ki nongwan patkai da ka jingwai we are unity but da ka jing shat rai kat ba ki vai pat ki khna school ki lepen shobi ya baro da ka drill display ke be itnat bha ya ki contains nyungu hakani ka sni sedang jong ke sports la ai da sister Mercy nong se FMA. We are eternally grateful to our special invitees and all the invitees who have come and responded to our invitation. We are very, very thankful to you, not just today, but in the recent past as well, that you have showed yourself, that you have helped us in many ways, and especially becoming part and parcel of this institution as collaborator and as contributors. So thank you so much for accepting our invitation, dear invitees. Without mentioning the names, I would like to invite and I would like to warmly welcome every one of you, dear invitees. In the name of all competitors, I solemnly promise that I will take part in the 32nd Inter-House Annual Athletic Meet 2026 with a true sportsman spirit, abiding by the rules and regulations of sports,
for the smooth functioning of the league and the glory of sports.
memang benar-benar wisdom, your wisdom, tanpa menurut kuat mungkin. Dan menurut kuat besar bangun baru memang ada sport untuk nak yang lebih nak sport lebih nak sport baru begini. Kalau sesuatu itu begini, untuk melihat empanmu sport menggunakan sport tanpa sport. Nanti kita guna sport macam waktu sport terjumpa heboh sport lelucon uang terus sport yang baru benar sport dalam menangkan sport impor dan luar dan kualiti ada barang ini sport ini jadi sport kita ini biar mal berpadan sport Plie ini tidak jadi Plie mesti banyak orang kalau karena para bukan berpadan itu. Jadi, untuk sport mana berkali ini sport? Nanti Sumarna, sport. Sumarna, ikan lempi, lemah sport. Bokor, lempi. Impor sekali, entahnya sekali. Impor lagi, sekali. Lain, impor sekali. Jadi ini sekarang, wah
ikan itu utibayu ayumen ayupai. Lupa yang misal teruni yang kumui berdewa. Orang yang kumui kita berbicara mengenai hutan lengkap hutan di Mawkyndeng. Orang mereka berbicara tentang lagi ekonomi hutan. Orang ekonomi hutan lagi jadi dengan sesuatu ekonomi di kota Mawkyndeng. Hantam di sini kan pandemi wajah ini berubah. Yang berkait dengan berbeda sendiri bukan bukan. Dengan itu siang kan untuk orang kita